Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang kami hormati, hadirin hadirat jamaah maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sining umat selama lebih engkai maneng hadire nari mundri papoji nenia asyukuru ketendrigang kata laurise se arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala huwa maraja akamase nama sero pamase napa tak bolo-bolo angeki pamase na lokari di maneng namungka pamase si mata anami andrenge apangin ringenna huwa itu pa apa tiruanna nato pada engkaki hadir mak depungeng ilalenda onrong mak baraka ewe tampui baraka ia mencajie lalena pamase marajai nasibawai dua tetelu akata sangadina maka taiwi aruna furiyoe fangallahu subhanahu wa ta'ala ia ripu salamakan ngeri duai wanua lino akhirah. Salawa renge papas salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatul lil alamin. Tonas serie pamase nenia asalamakan. Nabi ia riutusu erifang Allahu subhanahu wa ta'ala rilebok natanai masroangi decenge nenia mapesangkangi jae aga pada riak darariangi watakaleta pada pak dupai naparentange nari tetang napesangkange nari runtuk nade cengriak kata yelino akhira insyaallah nafutama kirilalen nasuruga nasibawai salama menenungen nasaba riona sini ngumak selama lebih engkai maneng hadire kurang lebih si sebu epak datu patap pulau tau kurang labeh ritana arah Purari jajiangi wise di anak orwane manyamekinin nawa dari pasangan suami istri Abdullah Siti Aminah. Rijadiangi wirifangallahu subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pilihan. Kemudian didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara yang kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai akhirul anbiya wal mursalin pacappuren nasrinna nabiye sibawa suruh. Siapa gerangan manusia pilihan itu tak lain dan tak bukan ia naritu alemale bikna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Ulan nondoye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijajiak. Nendia ia ulang nyewe nasaba engkaki si mata peringati maulidnya Nabi ta. Asoja jengenna Nabi ta itu adalah merupakan salah satu perwujudan rasa cinta kita papojita laurialena pada Tuhan rampewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila lenna hak desek nama kedah man ahabbani kana ma'i fil jannah nigi tahu pojika si mata marengeral lauri iya majepu si bawa ka mati ila lenna suruga. Semoga insya Allah pada saat apapun, kapanpun, dimanapun kita berada, bukan hanya di bulan Rabiul Awal tok saja, kapanpun dan dimanapun, engkaki si mata marengera lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekugi cara tak marengera lor Nabi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari dalam hidup kita ini kita senantiasa memperbanyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan, kemuliaan alat birena masalah wakil Nabi itu sangat luar biasa. Narampai Nabi ilalenna hak desek nama kedah fa'aksiru alayya minas salati fih paigewi baca salawat melor iya nasib Nabi fa inna salatakum ma'rudatun alayya dasaba iya tu baca salawat langsung ina tarima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini umat salam malak bi engkai maneng hadir. Menurut di riwayat engka umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamalakengi iawe baca salawat gangkana engka sewa waktu naloka si siaraiwi Nabi gangkana polei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak depuk-depung si bawa sahabatna. Maka Nabi nafodang ni sahabatna pangluta Abu Bakar. Pasadian ni onrot topoleta namu patudang ngirisek deku. Agama beresalan di topolena. Nari bali na beresalan nari patudan nari sedera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga mondoni mak bicara Nabi si bawa tuananna mak pikir ini pangluta Abu Bakar mak kedani gasitokan na tuanana Nabi nama sorpe manirita Nabi ri tuananna dek nasiaga etana tepaja na pikir ki pangluta Abu Bakar mak dek toni tambuna Nabi mak kutanai pangluta Abu Bakar Nabi makeda suron Allah Ta'ala iga ya roden retoanata nama sorepe manirita maka Nabi iya naroto anakku metala dan nesiseku napaku sita na megala de kirinya salawat na lauri iya maka dari yang kalian kesina tosi mata masalawat laur Nabi marengera lauri alena rampe engi asenna Muhammad minimal ifuade ada makeda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersama-sama bersalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sini umat sallam lebih yang kemanang hadir di lain hadis akan keistimewaan, kemuliaan alep bireta kiringan ni salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe si Nabi ta ila lennah hadis nama kedah faman salla salatan sallallahu alaihi biha asyra. Nigi tahu masalah wa lauria wa kecice bawa majepunna wangallahu subhanahu wa ta'ala masalah wa toil lauria lena dan nia riwerengi 10 apalang. Jadi wa kecice mitu bawang masalah wa laurina bitta 10 apalang nawerengi wangallahu subhanahu wa ta'ala. Apalagi nareko malew ki masalawa tentu megato apalana. Pak Bu sini ngumasal malep yang kemaneng hadere aga engkaneng kasewa wetu kopolena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinroy topolena Nabi mangaleju tinroy akwasanna pangallahu subhanahu wa ta'ala masalawa silauri nabita riwatu mangalejuna yau baca salawa nalai fangallahu subhanahu wa ta'ala inapa napa tarima yangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek nasiyaga etana nadapi ni umuru na umma na nabita agar riwatu nadapi na umuru na umma na nabita rialan dari malika itimbang isinin na gau-gau na maegang igauja na radesyen na aga purero ipatur dari malika ipalalu risetera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga riwutur ipalalu na risetera Nabi makutanay Nabi di malika makeda ni gatau ya tu makede malika umma na Muhammad maka Nabi maelo iri tiwi tega maka de malika maelo iri tiwi ranaka nasaba maegangi gau jana na decena maka Nabi palepang imai witai yolo ummaku aga dari pitayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri malika umma na Muhammad maka Nabi iyawe umatku engka kiringa salawat na pura utarima maka dari malika di apa gaga pada ripahang ini maka Nabi memetu demu pahangi sedangkan bu engi dek naisengi nasaba mangaleju tinro minana puadai alena manipuange langsung patarima yangka inapato uwiseng aga narierena malika di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat na umma na Muhammad naritimbang akwasanna fangallahu subhanahu wa ta'ala tiani taraka timbangenge na tenre salawat na maegangi gau decena najakna narifutama na ilalenna suruga magana hari yang kalian kesina Thomas salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampe-rampe enya sena Muhammad marengera laur yalena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini masalah lebih yang kemana hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhirul anbiya wal mursalin. Pacapurenna sidina nabi sibawa suruh yang merupakan idola kita, ikutan kita yang harus senantiasa kita taati. Nasabah iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikannya predikat gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus ke Muhammad nasabang Allah Subhanahu wa ta'ala illa pasangadina rahmatan lil alamin, pamasena sinina alangnya magi nengka rahmatang taroki kuruh tania rahmatun, tania to rahmating, melainkan rahmatan. Rahmatan itu oleh para mufassir kita, patafsireta, nawerengi penjelasan makna di dalam ilmu bahasa Arab. Kata rahmatan di sini memiliki 3 tempat. Tegairo yang pertama rahmatan betuanna mansubun alal hal. Apa itu mansubun alal hal? Makkedai si tonget-tongenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riutusui rilebokna tanai memang mencajiwi rahmat pamasena sinina alangi. Penafsiran yang kedua, kata rahmatan ilalenna ya ewe yanaritu mansubun bihasfil idafah, maka betuang makedai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riutus rifang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa rahmat tiwi enyi pamasewe. Dan penafsiran yang ketiga, kata rahmatan ilalenna yawe memberikan penjelasan oleh patafsireta makedah rahmatan artinya maf'ulun li ajali, maka betuang makedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riutus rifang Allah Subhanahu wa ta'ala rilebokna tanai nasabak Nabi mantara engi pamasewe mengantarkan rahmat. Jadi kata rahmatan lewat firman Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus kamu Muhammad kata Allah melainkan engkau adalah rahmat sekalian alam, membawa rahmat sekalian alam, tiwi engi rahmat pamasewe dan mengantarkan rahmat sekalian alam mantara engi pamasewe di sini alangnya. Maka oleh karenanya sudah jelas bahwasanya yang menjadi rahmat tiwi engi pamasewe mantara engi pamasewe ya naritu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tona tu pas sabar Pak Bu, sahadat taidi umat selengeh, sahadat yang betul-betul sahadat tonget-tongen makedai ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu Allah ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Allah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Rasul Allah. Tidak ada lagi syahadat-syahadat yang lain setelah itu kecuali syahadat seperti tadi. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sangatlah kita berdosa. Madosa ki Pak Bu,
narik kok tangaku ini ale tak seleng naluru engka sahada mompok lain-lain biasa engka pura yang kalinya engka ritela aliran-aliran sesat sampai-sampai nasakaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mompo ni sahada nama kedah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna mirsa gulam Ahmad Rasulullah salah ya roh madosaki yang benar syahadat sesungguhnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sehingga insya Allah ketika itu kita lakukan ketika hati kita mengucapkan itu dengan lisan kita insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersyahadat dengan mengucapkan siapa itu rahmat, siapa yang membawa rahmat dan siapa yang mengantarkan rahmat alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ngumak selam malebbi engkai maneng hadere. Mari dalam hidup kita senantiasa berperilaku, berbuat sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Siwa surah malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan diri kita agar supaya kita tidak terjerumus, agar kita tidak salah arah dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan ini? Maka dari itu kata Rasulullah, hiasi hidup kita dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ibarat cahaya, nur yang hanya dapat menerangi gelas yang bening dan bersih. Artinya, ilmu pengetahuan tidak akan pernah menerangi hati yang keruh dan banyak maksiatnya. Jikalau sekiranya hati kita sudah bercahaya, subhanallah, hidup kita akan terasa damai, aman, tentram, sentosa selamanya. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Tapi jika hati seindah bulan, hiasi ia dengan kejujuran dan ketulusan lewat ilmu pengetahuan. Dan ini diajarkan oleh Nabi ketika Nabi bersabda, likulli syai'in tariqa wa tariqul jannatil ilm. Tiap-tiap sesuatu itu punya jalan. Tungke sewa-sewai engkama netulalena wa tariqul jannatil ilm nayalalena suruga ya naritu pak disenengi. Dikala kita mau masuk dalam surga, ikuti tuntunan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu itu akan membedakan makna kega anu makesing, kega anu maja. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Riwaji kangilok karidi menang umat selenge baik seleng urwane makuta babama selem makun rai untuk matuntu pak disengeng. Nasa nabita manin taqala liyata'allama ilma gupiralahu qabla ayyah tua. Nigi tahu salewi kamponna, nigi tahu salewi bolana. Nah karena akad tamelok matuntu pak disengeng majepuriak dan pengeriwi tu dosana rilo tenakak napa ajena. Sini ngemasalam malab yang kemaneng hadir. Watuna Nabi Sulaiman alaihi salam narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilalenna hak desena Makkah. Khaira Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam urari papile rifang Allah subhanahu wa ta'ala bainal mali wal mulki wal ilm ripalawangenna asugi renge akarungenge kuaito papa disengenge fahtaral ilma agar napilai ini kuritu pak disengenge fa'utiyal mulka wal mala aga nariwere muto akarungan si bawa asugireng li ikhtiyarihil ilma lantaran napilayenna pak disengenge becenenge akarungan
Ya regana asugiren na pilai belum tentu macoe pak disengengnya. Tapi na karena pak disengengnya na pilai mat tentu ni macoe akarungan si bawa asugirennya. Maka nari yang kalian kesini dari telai pak disengeng yang merupakan pelajaran yang didapat dari alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pengetahuan adalah jalan menuju keselamatan. Ilmu pengetahuan adalah jalan menuju kebahagiaan. Ilmu pengetahuan adalah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Bu, naya kekuatan na Pak disengenge. Taruh ni walangi, saya dicontoh misalnya. Engka 10 tahun, maelo mendek rima kasar. Sadia ni otoe, tapi dia gaga macap palariwi. Sesenamu na engkai sopirina, engkai papalarina, nalu remaneng sepuloe kekuatan na Pak disengenge. Makumutu Rasulullah surata yang kebelok menda di tanah Marajai tanah Mekah, pasulen dari pakas yang umrana si bawa hajina, lebih telu ratu si bawa, seti dua macam palutu kapala nalu turemaneng lebih telu ratu kekuatan na Pak disengenge. Ayyu manasyin nasya'a fi talabil ilmi wal ibadah. Nigi tahu peke rigau engkana matuntu Pak disengenan dia makasiwiang hatta yakbura angkenna maraja a'tahullahu yaumal qiyamah majapuri wereng rifang Allah subhanahu wa ta'ala mati esokiyama sawabas naini wa sab'ina siddiqa apalang pada apalanna 72 tahu tonge luar biasanya ilmu pengetahuan Pak Bu. Namun ilmu yang dimaksud tentunya ilmu yang digunakan, ilmu yang dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, agama Islam yang dibawa oleh alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari syairna arae al ilmu bila amalen kasyajari bila thamarin. Pak disengek dek nari amalkan, Pak disengek dek nari buktikan, pada ibaratna pokok-pokok de enak buah. Kuni hewadin dibedakan makedai nigi tahu makareso dek nasi bawai Pak disengeng majepu mabela si salana tahu makaresoe nasi bawai Pak disengeng. Pak Bu, kajajian lima tu ri akhirat maega tahu na kena abinasang lantarang aderenna Pak disengenah ia rega engkamu Pak disengenah tapi dena kegunangi narampe fang Allah subhanahu wa ta'ala ilalenna akuram marajai makkedah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walaqad tsara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Majapuri pancaji wirana ka jahannam katsiran mega koromal lisariwi minal jinni poleri bangsa jinge wal insi dan nia tahu make kurul lisariwi poleri telwe pasalan nomor sedi lahum qulubun la yafqahuna biha tahu ia mapun ati tapi dia nak pakai mapahami lauri agamai. Yang kedua, walahum ayunul la yubsiruna biha. Tahu ia mapunai mata, tapi dia nak pakai makitangi lauri agamai. Dan yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Tahu ia mapunai dau coli, tapi dia nak pakai maring kalingangi lauri agamai. Kiri kanan ni andre gurukta. Mak bere ceramah agama nade sesanelok mareng kalingangi dan karena matu riwangi ada misalnya mak keda kalau katu mas sempajak ku masih jie mak keda aga loyolo ni matu matekok ka iya sidaloku dari zamannya si kuat bicarana tak balik otoe galak palari masya Allah ulaika kal an'am yang naruh menapada olokolo balhum adallu yakke lebih pusai daripada olokolo
ulaika humul gafilun. Ya naro benas sai boleh tahu tak kalupai. Sini mak selem malep yang kay maneng hadir masa horo yang kalinya maega tahu nak kena abinasang lantaran adiren napak disengena masa horo yang kalinya Pak Bu mega to nak kena abinasang mak kedai mak kuatu ae engka pak disengemu engka akalemu nadek make gunangi iruntu siralan nak kita mak kedah dalilu aqlil mar'i fi'luhu wa dalilu ilmihi qauluhu. Dalilu aqlil mar'i fi'luhu naya tanran nak yak kalau tahu pula rigauna narik ko makan jai gauna makan jai sifatna maka segi pangkau kena tanran na to kyak kalen ian namunaha narik ko majai gauna majai sifatna majai pangkau kena tanah tu tahu macapa-capa nasaba engka kalena nalau kedo salah wa dalilu ilmihi qauluhu naya tosi tanran na kepat disenget tawe poleri ada-adanna narik ko makanja ibatena mak berekada makanja ibatena mak pau-pau tanran na tu kepat disenget yan namunaha narik ko maja ibatena mak berekada maja ibatena mak pau-pau tanah natu tahu mak bebe nasaba engka pak disengena nalerem moni salah. Oleh karenanya Pak Bu, mari dalam hidup kita ini sebagai hamba Allah atanna fangallahu subhanahu wa ta'ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa tiruang engka lalu ki Makkah cuy idalen agama ta agama asal lengenge digau engka tak simata marengera lor Nabi yang kemudian di samping itu kita harus tumbuhkan dan tingkatkan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita sehingga nantinya kita mampu membedakan makna kega anu makesing kega anu maja dan lebih penting lagi tajagawi pak disengeta ala nalarianna balawo seriati nalepo imeo pujiale nenungi cicak melok riasen ala tolwana 5 ataka borokeng nareko melok di make gunangi pakai ni pakai tahu asali pun ni pakam bandenu ajak nak kena tali puruk harang si bawa angin makero naya penyolon nah buah pak disenge si bawa cempaan nini tek baju sakbara tak teton di tongenge tak congak soro mase tak cukup mapakatuna ale tato salama ari dewanua lino akhira insya Allah barangkali demikianlah sempat kami sampaikan ilana pengajian tahun dewe barik pagamak barakai lokal di mana terutama lokalnya sendiri Pak bicara sehingga insya Allah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan redanya yang kelak insya Allah syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pun kita dapatkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.